achia nemui esane abebuo nyina Wabro. Bread over bread. A put na warranty. With your put to and carrying and come massive. And got it. What Obedi di kakra. Ntu ni. Ye me yakura le se mi pamutifia pa. Na se nka wo de bibi kura se yaba na nipa na yare a. Anka mo mfa mani kura mehwe no. Ka mo mfa mani mehwe no. Ebi ase etimi tu obi a wo. Ento wada. Etimi tu obi a. O tu un beto. Pai, un beto. Beto. Nyame na nim bi oye. Bibia nyame nta wo mu nko ade a. Un beto kama. Enye takwesi se we kura na wuntie kura de a emesika ukodi obesika uye den na akofo na chipe obe na dwe se won fan sika ama na do pedi obeye wo so omo amode mo me be friend na diasem na wo se de bia se onu bu asem ya na ye me ya se die se nipa no wafo na utu na menyo kura na wonu se dia pradi anya ho sa utu na menyo kura wonu no so na ja me dada efukase na dia butu me iswe akwasi disi a mo ko so o de ankasa ha disi ya o de anya de oba no aba betwetwe no na nka wo kura de sa kura na yese kura nka wo de ka wo nyesa ya ja wasra udi wonto enye wa we fun ya miss o ka sa no o ka pa that's okay me di miss that's very simple okay but so yeah someone udi anyway ne wa fa na be hand na time so in wadwane na aka me no wa fa me fa no ne oti ha wa fa na se question na me kan wa fa na said na we interview na we say me pesa me interview ya friend na what interview wonu beto pa o so huru na be so wonu say what tifie ha no na utu ne fu a wontie na no oto ne pa no wonya akofa yare na ba fo na eso se de na wo so ye wonya ya wie nu hu na wo say wonu ne ho so empampa na agu ne hu ana empampa akwasisi wo fu ida be na be wo my friend suffer na be na obewo yeah we dey see timi ko amelian children's heaven here pen kran ne ma diapers ne pampers ne sa ne ma odi dia na wo suffer no ba my friend no obeba sisi a yeah ko to for head ne sa dade wo ye ne mate na betumi afa ka se mi awe no na betu na wo bia na braba a wo bo na be abraba a wo bo na do ka sa onu dia mfa ho esa ho we ya sign what one na pra wo ma na odi masika na ya do odua we ya sign na do ba bo dia any da ho sign any da ho good afternoon safo kakape na ho te say safo amu sisi a o when ni amu wata so amu na ya dai bible so amu enti dia na ni ma do original ho safo amu aso sisi a me de ni nua ba ho se nka ye ba ma nka wa bo pa kakra ma ya say de ye ni nka so umu pa na akosi hu ebre wa fukase atopa ne de wanya ya awie odi mercy ka jidi asa ebre wa fukase atopa ne de wanya abu awie ye ja wa swe udi wonto eja wa hin na wo ba wo ba to pa na be kwa ko share difu o mi se obia se bi onu ko share na wo wa ni abre ho na de wa ni abre ho na de woni ane na ni abre ho sa woni ane no woni abre ho sa ade na mi hu ade akosi pa ni timi ma eja akosi yale safo kakapewe ate
ya ni die send ya de man ka na me ni pagina wani One nyame aponche. One nyame aponche na nyame aponche be. Wo ba wi ase agba aponche. Aponche gba aponche ye nyame ni ba. Catch me pato ko wi atene won sa won ni problem. E be ni na be so. Na be to no betene. Ne nya na nsa mu na be ka tro konko se na ye nyina ye bonu Nyankopɔn no nya ye den. Obi enu ho wiase onye bonu. obi anya tene de ni de bone ho kwa so. Obi ani wa papo ya tene ni. Na nso boni a wo be di wo nua no. No anu so de adiw. Sa Embodi di mercy ka di na to aba yam. Kasa de ameto. Lende eko aba eko ye eko afie eko na nsia lende fra yi bai wasa akoto ne pa hwe de ayo you tu fa wuntie ba bia du ne nya kasa kasa enye kasa bebre eye wunu na no kwa kire o kira so enya ape na bia na me ya so yo mo ye no no mo chiche no na de san munni ani dia mimi hunu hunu ayam se krachi hunu wiase no waye bonye tia oba bi ene da waye bonye tia oba bi e so kaka ni tirim na yekopa oba ni chew ansana ibetimi abompa ma na ho ato no eti krachi kaka wutirim oba ben na waye ne boni no be kai ni ma no mdoso pastor say hunu ai se Nyankopɔn amama bai bia be fa ni nyina ne so be kaka ni tirim krachi men na hello oti unse ya fine na waye ne boni ya boni e bia bo bia Ya shop man try na no wan see no Debi. Then wa kwa amochi mu nyina no ani amochi mu ni nyina ne se obe ni e se ono bi na no because Bible says o fa mu ka oboni a we no query native is oboni be chew no what we padi nyina no me pa chew ewi obo e se mi bi so asam kakra oba ben se bi e ma no mo ko ba adwo eko lenda eko afie eko we ko Momaa eko se die waye ne bone na o de nyina no ye nkopa na chew why pemuka ya kuma dan to so aba na wiase no ye ankre ka bi tuma kan me na wa ka na be tu wa pra ejana bia no e wan ka no pa to so wa ni jana na gumi e ho gumi so ani ni pa cross ni je ni timoti papa na wa tumi aja wo wo yem ho no abeja wo na egu obi yem nje so ka ba waye ne sa bone no de ho yawo na ye na ho gumi wiase nye minhunu mu ntimi so ko be kai de we wan kasan kam yankopa ni pakocha nansa tuat ese extra time wo bo we injin time kasa kai de why you be why nyame ni power o mo akosi pa ne dia akosi ntimi nkase wanya ame madam for pa me ba ha bi to the floor de ode yem so nya happy obi call house ya e so mo wani sanete e obi ani nyi yo wo ba ye kwa ye nsem oto no ya ba ye yi enyum ya no cheche no obi asefufu ana obi asefufu ani abosire munwie eta wo nwie sa da na betu tuntum akoda nyame ase ba bosire Rache kasa na asia sorry bro kasa be yedu de so kasa Debi o me say o de osika ne de me nko akora metimi amosika mo akọ kan de waye obi na nyame nipa emompa mo so for ene jane on kan le so for jano one kan wo de o be bo na jano o nya abotire Rache esa na abo wa refi nya no nonka so for ne ya ko ya ma no debi mo ko say ya ko no man kaka se ma ne doso akwesi de wa hwem na ma ne nyina de wa hwa wa ye no bone no pemuka na tofo a o mompa ye ma na o nto esa ise una wo blem wa tu de kaka Eso se de via me bona pamona na nisika o me ho. O ka chem se e be judi ana nti se me fa to. Ni fie baby. Oh, o ya de maka to se me ni fie. Ah. Me wa adwuma. Me wa adwuma me ye obi adwuma ama no. Why? Ebo be 3 amebe fie. But say right now pa de ni fie. Me see my member fie baby. I don't know what some can what's up.
Ah, sisi arana me ni fie. We are Yebeka who was some son, we are Swayebeka who was Sam.